I may love the things you love and do what you would do. Breathe on me, breath of God. Breathe on me, breath of God, till my heart is pure. Until with you I have one will to live and to endure. Breathe on me, breath of God. Breathe on me, breath of God, my soul with grace refine. Until this earthly part of me glows with your fire divine. Breathe on me, breath of God, so I shall never die, but live with you the perfect life in your eternity. Breathe on me, Maya-payabak po, siklod tama po. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pumapagmalasakit ay pami. Aminan mila rin kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit ka patawaran ng pombie. Lalapit ka ni keka kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan ni kaya kayong kambilan na tingatan mo kami laban kin COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kakamatayan na karing dakala tao. Adwan ni kaya kayong baligdan mo kaming mitmong lugod. At yet may kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan. Pasignangan mong kasalpantayanan mi. At palusukan ming masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming ang tabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo sablang pamagkapilit ni ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mo laring sablang lilingap karing ni salunan ban makasula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan ming pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula pabren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawan na, kumayat nila sanang malalagwa. Ingatan mo retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo kaniting masakit na panahon, bang nagobra kaming miyabi-yabi para kinikakayat ding sabla, at bang makasaop kami kayatang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisauling aklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque,
San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ng Kabetikan. Luklok kayo po. Yabe talaking kiyakatang panalangin kaniting miso, din kapasalamatan ng ayang pangdaring makatuking pamilya. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Ramiro Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carewan and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Inifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, Reynalyn Mutuk, Natasha Pascual, Mr. and Mrs. Zenaida Puno Duncan, Lennon Duncan, Lisa Cruz and family, Jane Dayaw, Makapagal family. Manalangin tamo mo naman paraking malagwang kapaldanan dari, Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Aurora Coral, Edison Pring. Makanyan mo naman yabe talaking panalangin tamo ring special intention dari, Janet Terrado, Arnold Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, Ravina Pring, Ricky Puno Duncan, Rodolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi. Yabe talang po kayang panalangin deng donors na ning Asol Living Water Project, Mrs. Barbara Dimal, Mr. and Mrs. Nestor R. Galura, Emil Pigilar Jr., Simswanko family, Concepcion Misa, Cheryl Apostol, Presi Yumulen family, Rudy Cabalya, Eloisa M. Peñaranda, Zenaida Puno Duncan, Winnie Josephson, Mr. and Mrs. Ricky Cura, former Mayor and Mrs. Buddy Dunca, Honorable Dennis and Yoli Pineda. Manalangin tamo mo naman karing kapatid tamong mayango na biye, Pacifico Gonzalez, Javier Pineda, Gabriel Enfe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Careon, Erlindo Juan, Iking Hizon, Manjay Pineda, Marlene de Jesus, Mariano Ramos, Dr. Ricardo Carding de Jesus, Virginia Hizon, Luke Bell Malig, Ayon de Jesus, Felipe de Jesus, Luz Spring, Romeo Pura, Max, Arnel Garcia, Chucky Garcia, Joseph and Ashley Rivera, Jesus Corazon Palyasigi, Teopilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Pedro Lianco, Bernarda Leonardo, Dip na Makapagal, Domingo Kilala, at ding sablang kaladwaking purgatorio, talakad tapo.
King lagyo ng ipa, ang po ning anak, ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing Espiritu ning Ginoo palambutano ring palalo, derinan sigla ring marimbla, babalik king matulid, ding malilili king dalan. Manano na sanang ing Ginoo, ipagkalubne ke kayo iting Espiritu, at manatili ang parati ke kayo. At kaya kaante mo rin. Pagmasusyan tayo ing solemnidad ning Pentecoste, ing pamanipa ning o pamiparala ning Banal na Espiritu, king balena pari, balen ay niwi, king Santa Iglesia. Pupupusan tayo ng Aldo, ing panaunan ning pangasubling mebye. Isadya tala rin kaya katang sarili king pamakyabe kaditing misa, kapaminataning pamanyisit namo ka rin kaya katamong kasalanan, at pamanyawad kapatawaran king mapamakalulong Diyos. Iyag kastang miyag na nagnaning kapanisyan, Aminen ko, King Diyos, sa mapamakalulo, at kaya ko'y kapatading ni kasala kong bina, King pamiisip, pamangamano, ang pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, huli nito'y panigapu ko, kang nuwan na Mariang Kapilan man Virhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganggo. Amen.
Manalangin tamo, oy paming at Chubanwa, kilubding 50 aldo, mi pagmasusyan ing kaganapan ning misteryo ning mibulalag mong lugod. Lawan me ing balayan mong makatipon king panalangin, makabuklat tanggap king api ning kekang espiritu. Datang niya sanang mamale karing puso mi, at ipawi na ing pamisagsagan king amano at salita, kapamilataning metong asiwala at metong adalit, apurian miya sana ing lagyo mo, king tula at pasalamat. Ipagkalub mo iti, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Pamamas ang iba't king libro ring dapat daring apostol. Inyang mira singal doning kapiesta ning Pentecoste, ding sablang talasal pantaya, makatipon laking metong alugal. Kabudabud mi kaalingongo, manibatan king banwa, abalamo biyong ning masikan na yangin. Kitmuaning bale nung nula pa kalukluk, kaybat ding balamo dakaladilang api, ikit dong mikakalat, at ing balang katao, mika atiniya kareti, king tulid na. Mikat muan langan king banalay espiritu, migmula lang migsalita karing miyayaliwang amano, agpangking pigkalob na karela, ning espiritu. Ating Hudyo karin Jerusalem kanita. Debotos lang manibatan karing yayaliwang bansa ning yato. Inyang dimdamda iting alingongo, mitipon-tipon laring dakalataw. Mengasdan langan, uling dimdamdong migsalita ring apostol, king amano ng siswan, ning balang metong karela. King pangasdandat pangamulala, ngarang sinabi, elanganuwari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan. Makananong itamungan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamo ating menibatan Parsia, Media at Elam, atin mo namang menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia, ating menibatan karing Ponto at Asia, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Sirene. Ding aliwa naman ke katamo, menibatan la Roma, Hudyo, ampon paganong mga konberti king Judaismo. Ding aliwa pa, menibatan la Creta at Arabia. Makanyan man, itamungan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Sa salitara, ing makapagmulalang bage, depatana ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo, itubod me ing kekang espiritu, at ibayo me ing lupa ning metoyato. Ginoo, itubod ming kekang espiritu at ibayo ming lupa ning metoyato. Purian me ing Ginoo kaladwa ko, o Ginoo akakong Diyos, ing degulan mo emunano. O Ginoo, ding kekang lelangan elamabilang-bilang, mitmuya ing yato, karing kekang lelangan.
Gino, itubod ming kaya kang espiritu at ibayo ming lupaning metoyato. Nung patluran mo'y karelang pangisnawa, mga matela, magbalik laking alikabok ay batanda. Dapot kabuddinan mo lang pangisnawa, kumabsila at ingyato, pagkaluban meng bayong biye. Gino, itubod ming kaya kang espiritu at ibayo ming lupaning metoyato. Ing ligaya ning Ginoo manatili sa kapilanman, mipaligayan sa aking sabla ng lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule, makabietula kaya, uling king Ginoo, tutula ko. Gino, itubod ming kaya kang espiritu at ibayo ming lupaning metoyato. Ing pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Alang makasabi, Iyesus ginuya, subali mo nung patnubayan ning banal ay espiritu. Ating may aliwang uring kalam espiritual, dapat ibatlangan king metong mong espiritu. Ating may aliwang paralan ning pamanyuyu, dapat metong yamu ing ginung susuyuan. Ating may aliwang kagiwan, dapat ing Diyos, yan naman ing babie kareti. Ing balang metong, mirina niyang katunayan, kingatsuya kaya ing espiritu, para king ikayap ding sabla. Uling ikristo, may ngari ang katawan ating dakal adake, makanyan man, metong yamong katawan, bistaman, dakal lang may yaliwang laki. Makanyan mo naman itamungan, Hudyo at Griego, alipan o timawa. May binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilatan, ning metong mong espiritu. At itamungan, minumtamo king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingino manatili kaya kayo, At kaya kaan timorin, pamamasa king may pabalita, agpangkang saluan. ligaya kaya ka, O Ginoo. Kanitang bengi na ningaldo mo ring ito, mitipon laring alagad, pakakabat laring pasbul king lugal, anong nula makatipon, ulining takot da karing Hudyo. Dinatangya Jesus at tinalakad yabusal da, ing kapayapan manatili kaya kayo nga nakarela.
Pangasabi na niti, pepakit no karela ring gamat no, ating katalindiking ano. At mesayala ring alagad, panakit daking Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kay kayo. Nung makanano na kung tinubod ningib pa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana na la, at sinabi na, tanggapan niya ing banal na Espiritu, nung patawaran nyo la, ring kasalanan ding ninuman, mi patawaran la. Ing eyo patawaran, eyo mi patawaran. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ing katamong dalita pakibat nga no, ginuitubod me ing kang Espiritu at ibayo me ing lupa ning meto yato. King pangaparalan na ning banal na Espiritu ating mibabayo, ating magbayo. Laben tayo, king kapag masusyan ning Pentecoste, nung nano ing pagmasusyan tamong mibabayo. Ing Pentecoste metong yang piyesta daring Hudyo, aliya original Kristiyanong kapiestan. Nune piyesta daring Hudyo at deng mumunang Kristiyano kingwade at dininan deng bayong kabaldugan king punto de vista na ning kamatayan at pangasubli ng mebye ng ginutamong Yeso Kristo. Ing pagmasusyanda o ing Pentecoste, ing buri ng sabian, Piesta ding Domingo, 7 weeks, o kaya 50 days, Pentecoste. Ing pagmasusyanda, ding Hudyo, adwala, mumuntala Jerusalem karening adwang piyesta. Ebisa. Ing pamaglagpus, ing Passover, pagmasusyande, anting kabigaganakan, king karelang pangalaya, manibat king pangayalipan da king Ehipto. At dininanong senyas ning Ginoo, dinanyong marka ning dayang tupa reng pasbolyo at magsadya kayong mangan at makasadya kayo kabang mangan, mamangan, makatalakad kayo anytime, maglayag kayo at mako kayo Ehipto. Itang tandaning daya king pasbol, miligtas la king kamatayan at maglayag la munta king promised land king Sinai. O itayng pigaganakan tamo, anyang itatagne ng ginutang Yesu Kristo yung banal na Eucharistia. Ing Pentecoste, pupunta la Jerusalem ding Hudyo, den mong Hudyo, anyang datang la king bundok ning Sinai, o itayng pagmasusyanda. Miras la king promised land. Kay ba't na ning pamaglakbe, di natangla, at miras laking Mount Sinai, at karin meganap, ing kasunduan, ing covenant
yapin ing bansang Israel maging balayane ning Dios. At ing Dios, ing Dios da, alanong aliwang Diyosan, nune ing Dios da, yang megligtas karela. O yan deng adwang pagmasusyan. Keng bayong tipan at keng Santa Iglesia, nung ing Passover daring Hudyo siyang pamagmasusi daking kalayanda, manibat king pangayalipan daking Ehipto, at ing pangaratang daking Sinai, yung Pentecoste, at karin mi kakasunduan, ing bayong Passover, pamaglagpus, yapin ing pamanyubli ng mebye ning ginutamong Yesu Kristo. Kalayan niya, manibat king kamatayan, sinubli ang mebye. Linagpus siya, Passover, di nalakit niya, manibat king kamatayan, papunta king biye alanganga. O yaning Passover, apeg masusyan tamo, karening 50 aldo, at nanuya ing Pentecoste, ing New Covenant. Yapin ing babaywani, ngini aliwamu ring Hudyo, nune kaya bela ring aliw-aliwang tao. Sabi na ning mumunang pamamasa, aliwamu ring Hudyo, nune ibat la ring aliwang tao, king Mesopotamia, Parsia, Media, Cappadocia, Asia, Phrygia, Ehipto. Muli na mong sabihin patiretang pagano a Hudyo, miyabel king bayong balayan na ning Diyos. Miyabel king Santa Iglesia. At ngini pagmasusyan tayo, ing bayon ng pangabait ning Santa Iglesia, aing migpundar, yapin ang ginutamong Yesu Kristo. Pedalane ing banal Espiritu ban ibayune ing kasunduan, ing matwang kasunduan, maging new covenant year. At kining binasa tamong mumunang pamamasa, karing dapat daring apostoles, at king ebanghelyo, lalarawan ing Espiritu Santo. Keraklan ay tindihan niya ing Espiritu Santo bilang pangisnawa, ruha. Po? Pero yapin ing panyatang na ning Espiritu balam mo di-describe na ning mumunang pamamasa, dintang ing masikan ayalingongo, dakal adilang api, balamo mo masikan niyang labul, tempest, balamo masikan niyang api, inaslagana lo, ding disipulos, ding talasal pantayang makatipon king metong abale, no? Dinina nung api, hangin amasikan. O ito, ing manala Espiritu, alarawa na ning Diyos, the tempest of God, iya ing prinsipyo na ning baywan ning bayo. Nanong bayo? Gana-gana, kayabe. Kayabe kabilang king Santa Iglesia, ing Espiritu ng Diyos, king Pentecoste, babayo ni ing lupa na ning komunidad ning Santa Iglesia, at keni aw sanala ding balang disipulo maglayag king mabilugayato, iyabeya ing mabilugayato. Anyang peralano ning ginutamong Yesu Kristo ring kayang alagad,
binyagan nyo la, ding sablang bansa, king lagyo ni pa, ang poning anak, ang poning banalay espiritu. King ebanghelyong binasa tamo, sasabihanan ni ginutamong Espiritu, tanggapan niya ing banalay espiritu. Nung ninong patawaran nyo, may patawaran la. Nung iyo patawaran, ela may patawaran. Ing mumunadang mission, dengan lagad, miye, kasunduan, pamikasundu, forgiveness, pamipatawad, iyabelo, aliwamu reng miyaya liwang bansa, kaya belaretang, kaya betamo itamong makasalanan, king banal ng balayan ng Diyos. Ing Santa Iglesia, kalupan ng sasabihan ng Pope Francis, iya belaretang atsukeng gilid-gilid, detang makarayo, detang etamo papansinan, detang kalulo, detang migrants, deng alang sasabihan, keng lipunan, aaman wantam, iyabe la ren, king banal akapulunganan ng Diyos, o yaning bayo. Panalangin tamong manibayo ya, ing katamong panlalawe, abungan na ning pamananggap tamo king banal espiritu, haakit tala ring balang metong, anting miyembro na ning Santa Iglesia, nakalupa king old covenant, den mong Hudyo, ilang kabilang king balayanan ng Diyos. Ing balayanan ng Diyos, kaya belo. Nganan nang mag-describe, maglarawan ng mumunang mamamasa, kabud dintang iya, ingapi ng Diyos, ing malakas sayangin ng Diyos, deng miyayaliwang peni batanalugal, megsalita la, kareng-karek, sarili-sarili dang lengguwahi, may itong yung sasabihan da. Kapurian, kapasalamatan, king Diyos, king maragul at makapagmulalang depatanan ng Diyos. Pupurian de ing Diyos. Pwede tamong samba, pwede tamong pasalamat, king kakatamong sariling kabilian, lengguwahi, at pamangailangan. At anyapin din kakanaw pong intentions ng misa, kaya bela rin, king pamangadina ning balayanan ng Diyos. Paulina ning panyatang na ning banal espiritu kekatamo, ore ni ring atlong karakteristik at tsukeng Santa Iglesia, at tsukeng katamo, pero kailangan talaman naman gampanan. Inspired. Ngayon po, uling at yung katamo yung espiritu, inspirare, may pangisnawan. Magana. Ngayon, makalungkot na yung lupa da rin magsuyo keng Santa Iglesia o kaya keng aliwapang organisasyon. Susuyo la pero nung kabalo pa, alalang gana, alalang kabiye-biye, alayong espiritu karelo. Panalangin tamong kekatamong gagampanan, palagi tamong inspired, ban kanita deng aliwa, ma-inspire lo, mirakayanan lo, ketang gana, amanibat king banal espiritu. Uling tinggap tayong Espiritu Santo, maging misyonaryo tamo. Ing ginutang Yesu Kristo, king gospel na binasa tamo, tutubod na la, ding kayang alagad. Tutubod na la, dalan ing maya pabalita. Ing pamagdala king maya pabalita, eya sariling kagiwan. Eya sariling gunyat. Nune obrane ning banal espiritu, ustong sinabi tamong gewa keyan, yako yan, yagawang banal espiritu ito.
ing ega naganang gagawan tamo, a misyon, pamanyuyo, iti uli na ning tinggap tayo, ing banal na Espiritu. At katatahol yan, metong atanda ning banal na komunidad, lilungan, balamo yung Birhen Maria, lilunganin ng Espiritu Santo. Balamo lilungan nakatamo ng Espiritu Santo, at ngini babaywan tamo, yung kaya katamon tango, anting balayanan ng Diyos. Itamo yung balayanan ng Diyos, at metong nga karakteristik na ng balayanan ng Diyos, kaya pinagsasabihan ng Emanghelyong mamatawad. Kailangan malambot ka puso para makapamatawad ka ni. So adwan tamo king banal na Espiritong katulpa na ning mumuna tamong panalangin nandin. Manano na sanang Espiritu palambutano ring puso daring palalo. Po, palambutan ring puso bantanggapan pasibayo detang taong penasakit na katamo o migtampo tamo karela. Ini po yung panalangin tamo. Yung banal na Espiritu at yung katamo. Yan nakatamo lakwan. Yung pwede tamong gawan, lisyan niya, batingan niya, pero panalukyan na katamo, banting upayang ibalik na katamong pasibayo, king balayanan ng Diyos. Ipanalangin tamong i-welcome tayo ing api ng Diyos, ing masikanayangin ng Diyos. Banting upayang panayang mabiye, ing balayan ng Diyos, libutad tamo. Talakad taong pungeni at ipasyagyan kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan. Sasalpantaya ko king Diyos, ipang lubos mayupaya, di na lang king banwang pong yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Nuana Mariang Birhen, di na sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepayta siya banwa makalukluk wana ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabiye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyaring mete, at king bialanganga. Amen. Pagkapilitan tamong manalangin king Ginoo, uling igpaning pakalulu paratin ng pakiramdaman ing dalise at tapat at puso. Nga tamong manalangin, itugtugming Espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Ulitan tayo. Itugtugmeng Espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtugming kaya kang Espiritu, anting mabedanong king yato. Bustan mong datang iya, ban pasalan at pasik na nga ring sablang ating responsibilidad, king politika. Baning katoliran at kapayapan, yaing maging aldoldorang pamasabal, ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Itugtugmeng Espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtugming kaya kang Espiritu, anting metong nga mitataong nga piking yato. Bustan mong pasalanan at ibayo, ring sablang ating responsibilidad, king ekonomiya. Baning pamisan metong at pamirakayan, yaing mantabe karing karelang desisyon. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo. Itugtugmeng Espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtugming kaya kang Espiritu, anting metong nga masayang dalit king yato. Bustan mong pasalanot ibayo, ring sablang anting responsibilidad king arti. Baning karelang obra, iyas lagdaing legwan at katutuan, ipanalangin mi keka, O Ginoo. Itugtugmeng Espiritu mo kaya kami, O Ginoo. Itugtugming kaya kang Espiritu, anting metong nga buklod ning grasya king yato. Busdan mong pasalanot tipunan, ding sablang kinalat, ding kapalyarian, ning biye. Ibili mo'ing kapanaligan ka ring pusura, ban makapagbayo lang biye. Ipanalangin mi kaya ka, O Ginoo.
Itugtog may nga espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Itugtugming kaya kang espiritu, anting metong aklis ning pamanaya, pamanaya king yato. Gustan mong pasalanot ang tabayanan, ding sablang may karamdam, king awas mong munye patutu, king maya pabalita, kaya ti king yato. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Itugtog may nga espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan ding pemisa. Iulino sana king kayarian ng maligaya rin kapatid tamong mayang unabi. Ipanalangin tala king Ginoo. Itugtog may nga espiritu mo kaya kami, o Ginoo. Pakibatan mo ring panalangin mi, O Diyos, ning upayat sikanan, bustan mong ing espiritong mabiye karing puso mi, palaganapan na ing lugod mo karing sablang tao, nginit manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya kayot ka na akong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ng ginuiting daon karing gamat mo, kingi kapuri ang poing kaligaya ng lagyuna, kingi ka sa plalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang, tayrana kaya sana king sablang katutuan, ning pengako mong espiritu,
ban ibulalag na kaya kami ing kabilugan ng kabaldugan niting sakripisyo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kaya kayo, At kaya kantimurin, yat nayo ring pusoyo, makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, king aldoy ti tinubod me ing Espiritu Santo, karing pinili mong maging kekang anak, kapamilataning pamakirakeda, king bien ing bugtong mong anak, inya delame king kayang kaganapan, ing misteryo ning kekaming kaligtasan. King aldoy ti pagmasusyan miyo, ing dakila ng mula, ning kekang banal na iglesia, inyang ing Espiritu Santo, pepabalo ne karing sablang balayan, ing bukod mong tune Diyos, at lelanganing ibat karing dakal dang salita ring tao, ing metong asiwala, ban mipasyag king metong akasalpantayanan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ne ing meto yatu, kabang kambering sablang koro ring hel karin banwo, daralit mi ing kekang ligayo, layon makyabe kingalangtok ng dang pamamya kapurian keko at ngaming kakanto. Tunay kapin banal o ipa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin, king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat ya keko, piraso ne, at binyene karing kayang disipulos, at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan muna man kay batning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayo yung pepasalamat kay ko, at binyening kalis kaning kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin ikaganakan mi oy pa ikamatayan at pamanyubli ng mebien ng anak mo, darawon mi akekay ting tinapyan ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansalang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, at ti Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari ating balayan a pinulong mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepayinawan at manenayang subling miye at ding sablang meyango na biye, tanggapan mo sa naking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Mariing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ibang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon ni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayo pa yan, ang puning ligaya, mangga king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles,
ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kayong iglesia, at pamayapan mi ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman kami sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang temurin. Ipakita mong ining may kakametong tamo king kapayapan mo. Niyo yung kordero ng Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ng yato, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. O Ginoo, iyak matampang tanggap kaya ka, dapat yag kasi may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may gitking sablang bagi, at pag nasangkuing tanggapan da ka, dapat paulinan ning ngening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, e mo pa tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, manano na sanang ing pamangan ating gapmi kaniting Eucharistia, sa upana ing alangang gaming pangayat bus. Papanatalian mo karing pusumi ing sikanan ning kekang Espiritu, at kambilan mula ring kalam apigkalob mo king kekang Iglesia. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Luklukay po sa guli. Muna salamat po karing minye gracia karing milabasan na parobengo, ostya, prutas, ang ponggebon. Next. Ang popang sampagat, lelot. Subukan nyo na po yan, lelot ang po sampaga. Yung katamong project, next slide, Debbie Saini. Deng balance na mo anyang last week, 354,180. Deng expenses tamo keng milabasan na paromingo 103. Deng mitatagan tamong pera 194,986. Next slide. In summary, so from fiestang 495,000, tinanggap tamong donasyon 880. Deng maging pondo tamo 1.3 million. In total gastos so far 1.1, mitatagan 194. Yung kakatamong original budget, 2.7 niya. Pero yung saguli, yung maging gastos tamo mo because of value engineering, dakal tamo atipid, maging 1.3. So magkasya no po kanuret ang 194, baka mayari din next week din kakatamong pilula ng danong, ban kanitay palwal ng danong, lulbog in kakatamong shrine. Next slide. Ini po yung report keng Linub at Linwal king bulaning Mayo. Next. So the intentions namo, Linub, 37,000, 53,000 king mass collections at donations 23,000. Plus itang sobra anyang May 16, 9,000, in total 123,000. Pero yung katamong gastos, next slide. Oren ay maragul dening salary, stipend, regular la po rin. Pero mita siya katamong electricity uling ating magobra. Yan po. At in May 16, kitang 35,000 na budget, in may gastos 25,992. Sinalita mong solar lamps, ditak-ditak, kukompletuan ko la rin. Siguro mga 13 lang solar lamps, 13,000 plus na alaga. At ikalawa pang gastos, 19,000. So yung gastos, 122,000 summary. Deng tinggap, 123. Deng gastos, 122,000. Ing sobra, 940 pesos. Po. So, ining pamipit na. Siya na ning rector, 470 pesos. May kasabi ko pong tuyo. So, po tapong pagtuan, kumbiranda kayo, makipagdamot, keniking rectory. Datang bisang mag-lunch. Lunch mo po ne. Alay nga punan. Laya naman merienda ne. Lunch siya mo ne. Hanggang alauna. Kaya ba na ning alauna, tinang bayad. Ne po. Kaya po, dito mong bisang manik yung babaw po ito. So, in total, ating tamong interest kay bangkong 42 pesos. Idagdag talaret ang anyang April, 261,000. Minus ining RQS contribution tamo kay diocese. In pera tamo, 260,000. Next slide. So, rin tutuki pa pong kapag masusyan, malibat bukas,
ordinary time ilakota ing Paschal candle po parening pilulanan holy water po ordinary time hangga king Adviento pero tintamong marugula ka piestan then Solemnity of the Most Holy Trinity, Corpus Christi, ang po pang Sacred Heart, Biyernes Yata, ang po pang Saints Peter and Paul, Miyerkules Yata. May gumpisa tanwa kay Miyerkules, novena kay Perpetual Help, ang po pang misang alas 6. Next slide. So, siklod taong po. Panalangin King Birhen ng Lourdes, itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kadigaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ko, King Groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuario, ibat ka rin payabot mula, din kaya kang kasaupan. At dakal na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalubko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawop mo, panikwanan kung makitulad kingke kang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko kingke kang ligaya. Amen. Ipami at yung kabanwa misang banyay lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamentuan yung lum mo kaya suli panti banwa. Ingka kanan mi kingaldo, ibiyam mo kaya kami kingaldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami risala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami, mangay mo kaya paisaol kintukso, noon ikabos mo kami kinsablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo kay grasya yung ginong Diyos at tsukeka, noon kakaring sablang babay at manya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, yung doning Diyos, ipanalain mo kaming makasalanan, ngenit king oras na ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu, Ante mo sa jarang ligaya, ba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alananga. Amen. ingino manatili ake kayo, At kaya ka ante mo rin. idukuyo ring bundok yu para king masusing bendisyon, ing pakibat yu. Amen. King Aldoy iti ingipa ning sala, pepasalano ring kaisipan ding alagad, kapaminatan ning pangatugtog ning Espiritu Santo karela, panwanan ako sana at ipagkalubno kaya kayo, ring kalam ning Espiritu manggaman kapilan, Amen. ingaping tinulid babo rang buntok ding alagad, anting dilang api adulok na sana ing sablang dewakan, ay atsuking pusuyo at palablabanan la, kambe ning dalise sala. Amen. Ing Dios binyena ing inspirasyon magsalita karing miyayaliwang amano, asiswan ban ipasyag ing meto nga kasalpantayanan, pasik na nga na sana ing kaya kayong kasalpantayanan, at ipagkalub ing kaya kayong kapanayan, aakit yeng arap-arapan. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing Ipa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine, umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.